Wan ka din na nahulya. Bayadak to, inton agsweldo nila kay ko. Good. Agdago pan iti innam agasot ti utang mo dito istur ka. Kasano ngay daytan? Ikarik na. Agbayadak to, inton agsweldo nila kay ko. Sige, gam kasanon ngay, no di ka agbayad. Agbayadak na. Ala, ikan nakit din iti ut-utangag a corn beef. Kan mantika. Nayon naman iti itlog amay sa dosena, kan innam a noodles. Sige, ikan ka. Ngam talagang agbayad ka Wala na, ay sus, dagulit kayo. Sige, mabitlaang taalaak dagiti utangab. Ay, bakit? Apay nga imutang ka man nun ngay. Kat, awan nga rod si daan tayo. Anya? Kat no ititid kumot amin amat gadakkan ka. Ngam, apay nga umutang ka lata. Na, kasla ibagbagam ajak ammo tiag budget. Bakit? Kita umot ana imbag atan saan analakati agsapul iti kwarta? No kayat mo, sikan ti mangigam iti kwartam. Kat sikalatan ti ag-budget para dito'y balay. Tapno awanan ti maibagam. Ha? Saan mat nga iti kasta? Bakit? Ibagbagak lang mat ti amok anasayaat. Palagipan ka laeng, tani. Nagadumat nga utang mo ngamin. Kat, anya ko ma? Unay ka na ya. Di mo amo ti paisuro. Ay, ukas tamlatan. Awan ti nasayata pagbanagan ti pamilyata. Sige. Mangkita ka lang iti kayat mo ahulugan, misis. Napipintas amin da kita alako. Una niya. Ay, daytoy man rice cooker. Kayat ko day tatadakkel. Sige. Dayta ka dilaang, misis. Kan, dagita man plato. One set dayta. May sa dosena plato. Innam amalukong. Ken upat a platito. Oh, mayata. Sige man, dagita ti utangat. Saan abali ta hulugan man? Ay, katwa na. Dagita ka dilaang, misis. Sige, inayon mo matan deta pressure cooker. Bale, talo amin. Ti rice cooker, one set a plato, kan pressure cooker. Wan. Sige nga rod, misis. Alam amin dagita. Pagsaritaan ta ita, no kasano ti panagbayad mo. Uy, nakita ka itay Aida. Nangala kagayam iti hulugan. Una, at damot pagbayad ka? Naimbag ka pa'y tada pagbayad mo. Kat, apay adi ka na nga la? Ay, sanak ngamin akaskan ka nausam iti hulugan, Aida. No siya, tasaan mo't nga emergency da ita, ay, agurnungak ay iti pagcash ko. Anya? Una, tasaan akaskan ka nga adala ta pagbayad mo. Nagngina ngamin no hulugan, triplin sa matibayad na. Sana balen No siya, diyak kaya ti mangala. Talaga amang inaanak. Iso nga agurnungak laangan iti pangkash ko. Taadayo, analaklaka. Well, bakit? May mayat matlang dete ikas mo, ngam ti hulugan. Ken makapili ka pa iti nasaysayat. Iso nga agurnungak man iti igatang kumat iti rice cooker, kan agraman pressure cooker. Addakan ka dayta Agpundarak man iti gamit tayo. Ay tun dumatakkel dagiti anak ta, kat agkolehiyo da. Ay awanin saan ako na makagatang iti gamit tayo. Wana, bakit? Makamu kalata. Sana bale? Tamo matiag budget. Sumungad jay agsingir iti ulugan. Ay, saan arumrumor? Di ko na nangatangkat agbayadak. Saan Ilim mga dayta tao. Apo! Apo! Apa nga? Awan sa mo tao dito Asti nag-isap sa pulang. Ay, kuha. Tay nangala kanyak iti hulugan, kabsat. Rimwar samit. Ni Aida. Ay, wen! Ni Aida. Mga narimwarda. Itang amin nga daw tinagtulagan niya panagbayad na. Manulang amin tinaidaw na. 500 lang. Idin to tarumbang 1.5 kumati daw na. Ay, kastaya. Ket kuna nang agsubli aklangan iti daytoy ngal daw.
Taited na tidaduma ang bayad na. Ang mga nurimwar isong awan, di tabalay da. Nanilakay na mat, kat adamo trabaho na. Napan mat iji pagadalan, dagiti anak na. Kasta ya. Agsublikan tulangan Sige, inakpay nga rod. Agsubli ak tulangan. Ay, dayjay. Napanan ti agsingir kumakanya. Oray anya ter aramidan na. Talaga nga ilam mga. Kat sa anak ngagbaybayad. Ha? Kastala ti biyag. Adda ka nagayam di paraangan nyo, Aida. In may di agpapahulugan itay. Sapsapulan na ka. Aya, In lumangam samat. ha? Anya? Inlumangan asasawang. Tulagan nyo kano nga umay ita. Ngam saan nakamot anadanon. Kay, anya nga rin ti mabalin ko ngay no dinak na danon ditoy. No kayat mo akad si kanti mang bayad kan kwa na. Ha? Surun kon, ditang ka man langay. Ha? Ni, nagalasan ti ugali na? Ay, pudnon sakit di ti atap ko. Nga inlumangan na di agsingsingir kan kwa na. Bakit? Itad ko tinatgadakan ka. Agbayad kan iti utang mo, kan ingkamot kan makitsanda, ha? Wan, siyak ti makamo. Agbayad kan iti store ni Nana Julia, tani kababainan. Wan ka dilakay. Talagang agbayad Igatang kukit amin ng dayto sweldo ni Tirso. Tapno saan kami ang maawawanan. Mga kilaklangan iti tricycle amang itulot kanyak inton agawid Kasigurado, jakto kabailan amin abit-bitan dagiti magatang ko. Ay, Aida! Adda ka matgayam di tiyandaan. Nagsweldo nila kay mo, anya. anya ko maitano nagsweldo? Manakibiyang, ditakan! Ay, surun kon iti dayjay ak arrogat. Manakibiyang launay! Nakitam ka din ni Aida, BK. Di amok ngamin, kat nagsweldo nila kay na. Puta, isuti ko na ni Gino ang katrabahuan na. Ay kaarubak abaro. Wala na. Nagkatrabahuan da. Ay, nakita kita'y agsapan ni Aida. Nasabat ko yung tiyendaan na. Makitsyenda siguro Agur uray iti umay na pagbayad dito tersina. Di matlaw umayad. Urangin nyo Ang mga noadan to day dyan, itong madamdam Ay, no di pa'y umay agbayad ita asweldo nila kay na. Talaga ang mamati akon at diwad nga agbayad iti utang na. Ha? Ado, ti utang na ditoy. Ngam di mo't agbaybayad. Kari-akaray, ngam di na matungpalan. No di yung mauray, din kayo ijibalayda, kay jayo asingiran nana. Ha? Unan niya. Ay kastaman kiti ti aramidag. Inaksingiran itan. Tay supay paggatang ko iti lakok, ti masingirak ken kuana. Awan ni nanang ko, nana. Imuar itay pay. Kasta ka day. Ibagam ken kuana nga inton sumangpet, nga umay agbayad iti utang na iti istor ko. Wan, nana. Saan mo aliplipatan nga ibagaday taken kuana? Naglaing ka anak ko. Kasjay ti aramidam, no kasta nga daw may agsinger, asika ti madanon da. Damagampay nga umuna no anya ti gagarada. Ket no kunada nga agsinger da, ibagam nga awana ka. Nanang. Kasta, nasaya at launay day ta anak ko. Anya ginangan ko, Aida? Ha? Nay, adda ka magayam dita. Ay, kuna no maturog kay jay silay. Timuara, gaputan nangag ko ni bakit hulyang agsingsingir. Wan nga raw, dahil siya bakit saan ang makauray? Ganan niya di bilbilin mo dita anak mo, ha? Surusuruan pa yun nga gulbod. Saan mat adakas timbaga ka? Apo! Umayak man nagsingir! Apo! Ala, sangwam di agsingsingir. Ay saan? Ibaga yung awana. Ay anak,
si kanti sumangukan ko na. Iba ka mga awanak, ha? Wala na. Saan? Di mo pagbalinan nga ulbod dayta anak mo. Sige, ingkasangon. Awan ti pagbayad ko. Kanjak kaya kabayadan day tao. Anya? Weng, ilang mga klangan. Ta sigurado, mauman tumit lang kat saanin nga agsublipan. Ingkasanguanan. Di ka mga ibabain. Kunak matasaan. Ingkasanguan no di mo kaya makapung tutakkan ka. Wah, awan pa'y pagbayad ko. Baliwam tulaan ang tagsubli. Sige. Hanggang pangasim taghulog ka matain. Awan pa pulostin, hulog mo. Jayla 500 down payment mo, tinted mo. Wan, amaw. Sige, baliwam tulaan ti umay. Kat ikari, mangtedak to, itibayad ko. Aida, agbayad kan iti utang mo, tanay. Napanmatan kan katiganan siyak dito istor ka. Aguray kayo kumamot Saan kumot nga itarayan dayta? Dang nga ka atalagaan niya. Nagalaspay ti panagsungsungbat mo itan, kasingiran ka. Apay, mano ka dito utang ko dito istor mo. 1,800 pesos amin. Oh, nagbasi mo lagayam. Bayadak tulat ta. Ay saan ang mabalain? Agbayad kan, tay gumatang itilakop. Agbayadak tulat ta. Tunggal mapanak ijibalay yung nga agsingir, awan ka. Isuan na saya at mat na nakita ka lumabas dito istor ka. Inakaw, agbayadak tulat ta. Ha, di ko na nangatakit agbayadak. Saan apulaos? Bay amandita, ang kanayon nga agsingir? Masaya at matanda ka, Naida. Talaga nga inururay ka. Tagsingirak ko man, tanay. Napayagan nga umayak agsingsingir ka. Ngamawan man lat may itid mo. Ay, buwisit ka pa'y amay sa! Agbayadak tulat ta! Isa pumanaw kan! Apay nga yakas tatipan nakisaritam kanya. Agung ungot ka matan. Naglaing kayo nga agsinger! Idinto ta triple matiganan siyayo iti pahulugan niyo. Saan mo't ngamin analakat ti agkarasubli dito nga agsingir? Ay, pumanaw kan! Disturbo ka la iti trabaho! Mangtad ka kumamot tanay. Di akong makaala iti ila ko. Taaging ka ita. Di ka pa'y nagbayad. Ha! Pumanaw kan! Buwisit ka! No di ka pa'y la pumanaw! Iparak kun di tarupam dagiti amin nga inalakan ka! Salbag ka! Nay, adumot gayam ti gamit siyaw, neneng. Wala na. Talaga ka day nga awan ni nanang mo. Jak ibagbaga nga aglamlamang ijay silit. Ala, total, katdakkel ti utang na kanya. Bagkataglaag yan day ta TV ta ilakok. Iti kasta, masingir ko ni nanang mo. Ha? Adamot pagbayad na kumakanyak. Ngam talaga kiti adina kaya ti agbayad. Iso abagkataglaag yan day ta TV Ay na! Umay kami agsingir. Ha? Agsingir kayo umat kan ni Aida? Ay, wala. Ang no din nalat ta kaya ti agbayad. Soblyak langan dagiti nalala na kanya. Isumot dagiti nakadisplay. Kakadwa! Tulungan dak, tairwar tayo. Sige. Ay, puwera day ta TV Takukwak day ta. Bagkatakmat day ta. Nagalaskat nga minan ti ugalim, Aida. O, kasi ta, awanan ti TV. Inala ti nakautangam. Saan ang mabalinti kastoy nga inaramid dagijay at tao? Neto, Anay ko! Apay atin nung panak ngay! no di ka katdang nga awan na ka mo. Naglain ka nga umutang. Ngam itaraya mo ti utang mo. Salpag ka kiti babae. Ti utang, rumbang abayadan, saan kat nga itarayan? Ha? Mawatam, Aida! Bang ibabain ka nga asawa. Ibabain mo ti pamilyam. Naglain ka nga umutang. Ang itarayam mo. Ay, nagkalas ti ugali mon. Tirso. Manibot ita. Siya kung timanggam iti sweldo. Saan na nasika? Kan di mon ulitan ti umutang po Tadyak tumat na bayadan. Iso asika. Agtrabaho ka.
Tapno at pagbayad mo iti utang mo! Makapasurong kang asawa! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasao akunana. Ti utang rumbeng abayadan saan ket nga itarayan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Agustina, apay kas ni Jocelyn? Apay, Glory? Ay, kwa. May bagaklakan ka, Di mulatan idandanon kan kwa na. Anya nga min dayta. Ni Jocelyn akaarubam. Apay akas jay. Kasla saan nga agdigdigos. Anya? Unay kan? No anya laditan ti sasawam. Agpay sumat. Kanapay akas jay. Kasla saan nga agsagsagaysay. Pudno a pangulutan ti buok na. Ang madlaw lata saan nga agsagsagaysay. Katkas jay nga rudmat ti amuna na sayaat para iti bagina. Saan nga ta nga isursuro di asawa na? Ay na, kasano nga isuro di asawa na, kat kanayon mat amarabyan, ta driver mat ti taksi. Kaslaman manupay kitin ang makitak nila kay nang agawin. Aya? Iti na minsan, nanggag kong agap-apa da. Tabasit sa mo ti inyawa ti asawa na napasadaan na. Isa ako na ni Jocelyn nga adda babae nila kay na. Ha? Alam no kasta? Kasanumot ngamin adi agbabae nila kay na, kat dungrit mo. Ang mga no ada makangagkan ka. Ang mga no idanon da kan kwa na. Ay wunan niya. Madaksan talakit di. Ay, ginanaak man pa'y. Ay, napanugak anang sabon kadagiti lupot mi. Una, aginanaka ngamin. Agis istoryata kabayatan ti panaglablabam. Apay, awan ka di ti lalabaam. Tagtugtugaw kalaptaditan. Irwar mo tapno ada kaduak nga aglablaba. Ay na, masadutak pa'y ngaglaba. Takasanumot ngamin. Naikat ti gaganay gayak nga aggaraw. Apay? Kasanumot ngamin. Adda manin babae nila kay ko. Aya? Hay, saan amaminggang agbababae nila kay ko, Agustina? Jakman ammo, takakamaten mo't ti babae. Saan mo't anataer nila kay na? Kas iti na minsan, aday nung takababae na pinagsasawa. Aya? Apay, kayat mo ti maika-11, kinunakan kwa na. Ha? Ni, apay, adda sa nga pulo, babae nila kay mo? Ay, wansi ka. Hay, iso day ta ti pagapapaan me. Aya? Ay, kaasi ka nga ron no kasta, Jocelyn. Sapay nakaad-ado ti anak yo. Maikainnem sa tay buridak yo. Ay, wan nga raw. Siguro, dakkal ti mapaspasadaan nila kay mo anya. Taado ti babae na. Una, ngam ip-ipan na nga raw iti babae na. Aya? Nana, mabising na kon. Ni, kita hamad day ta anak mo, Jocelyn. Nakadungdong rit. Oh, di gusam Ay na, dagito'y mat nga anak ko. Inaldaw adigusak ina. Ngam day tala agay ay ayam tar aramidan da. Inaldaw ka no andigusin na ti anak na. Kajak to pa'y makita andigusin na ida. Sige, Agustina. Inak pa'y pakaninto'y anak ko. Sige laang. Anyan ni Jocelyn. Di na pa'y lang amin digusin dagiti anak na. Tanagdudong da. Inta makitsyenda. Kakaiso na adakkel to'y nayawat mo kanyak ita. Sika lang timapan. Mapantadwa iti kasta. Agsuro ka mat ngag budget. Sika lang. Tapay. Diyak kaya ti makikuyog itikaskan ka adungrit. Anya? Nagdiramusak mata. Uray pay. Sika latan timapan makitsyenda. Diyak kaya ti makikuyog kan ka. Ti ko nam kitday. Mabuteng ka nga amangan no adda makakita ka data ababaem. Anya? Nagalasan ti pa nagsasaom. Talaga ba? Mapan kakit din. Nagadupay lasaom. Ay, una yan ni Jocelyn. Sabay at nagatirawak na. Ay nagluray. Kumuyog kan kanya ama kay Jenda. Ado ti sukit iti tindaan. Amok no sa dino ti paggatangan itinateng anak ka. No siya,
Pasig anat natang tigat-gatanga. Gaputa saan amabalin amapukaw tinatang. Ngamen, isulati kayat dagiti anak may. Ti kunam kitdi. Talaga nga isulat ti kabaulan day ta budget mo. O anya, sumurot ka kanya. Ha? Ay saan, Jocelyn? Sa bali ti pagturo nga. Mapanak ngamin iti department store. Taigatangak dagiti anak ko iti underwear da. Tani, pasig mo adaan dagiti usarda. Ay no siya, adopay ati underwear dagiti anak ko. Tagkaragatangak ngamen. Aso, agkaragatang ka no. Idin ko pisang-pisang kot nga ron tisapin dagiti anak na. Hindi na pala iba nga awan igatang na. Ay na, agpainit tayo man dito parangan. Tanay, nagmayat ti init. Unanti, agpainit akmanmet. Naggatal ti ulo. Apay, ado ti kutom? Kita agman? Nay, ay sos! Nagado ti kutom, neneng. Ay, unay daytan. Aguri ka, inakalaan ti sugod ko, tasugodan ka, ha? Nay, sugsugudong gayam ni Neneng Agustina. Wan, tanay, nagado ti kuto to'y anak mo. Apay, adi mo man la sugodan. Tadi kat kaasi akudkod. Intun kuan, aggadil ti ulo na. O, kita mo, nagado ti kuto na. Ay, unay kan nga ina, tabaybay am ti anak mo nga adu ti kuto na. Ay na, daytan di bagbagak. Asaan ko maamaki ay ayam kadagiti ka eskwelaan ng addakuto na. Iso dayta, naalisan lakit nga road. Saan aday ta ti rason, Jocelyn? Wen, natural dayta, ta. Ubing dalakit nga road, agkuto da. Ngam saan ati classmate na ti irason mo? No apay anak akutkuto to'y anak mo. Rumbang ngamin akanayon mo at digusin ato'y anak mo, nang runa ta babae pay. Ay nakanayon ko idadigusan. Talaga ang maalalisan ngamin iti classmate na. Saan mo nga irason day ta kunakmat? Ngamin, nagdudong rate dagiti anak mo. Di mo pa'y ida madigos. Di dagsuksukat iti bado da. Iso asabalin ti angot da. Anya? Ay na, Jocelyn, di kan agrason pay. Ta siyak mismo ti makakitkita kan ka. Ta mismo akaaruba ka. Ngamin, agabay la ti balay tayo. Awan to pay ngamin ti pan nakakitak kan kang agdigos kamot. Ay na, rabi iti panagdigos ko. Ay na, manumaten atawan nga agkakaaruba tayo. Ngampulos, adi ka makita nga agdigos iti banyo. Kanayo na kamapan agdiramos di tabanyo tunggal rabi eh. Ngamsi ka, nakaturog kan. Naidapan ti amin asilaw yo kat nagsapapay. Ay kat siguro, maturog kalatan at di ka man laag diramos. Ay sus, agdiram usak mo't na? Amom, Jocelyn, diritsaan kan Lagiti ka aroba tayo, adamadlaw dakan ka. Nga anya? Asikan to pa'y amis mo nga ina kat dungre. Anya? Di ina adungre, dungrit mat, agraman anak na. Anya? Wen mat, kita man talangam. Ape akasta ka. Isu nga awan tinapintas akawisyo, tadi mo ammo nga aywanan. Ha? Kita am day ta inted ko kan kapantalon. Naggapo pa'y day ta iti Singapore. Karaman day ta iti in package ni katuganga kada kami. Nagpintas day ta pantalon. Ngam kita man itatilangana, nagbalin alabang. Saan ko nga min atype dayto apan talong? Che, sumardeng ka man. Anya adi mo type, kat suot-suot mo ita. Kanawan to, pa'y di pantalon mo anapintas. Pasig nga agkup-kupas, kan nadait-dait. Sa ita, ibagam adi mo type day ta inted ko? Ma-pride ka mo't anya. Jack mo't imbaga nga ikanak iti pantalon. No kayat mo di sublay. Kayat mo, ta isel-sel ko pa'y di tangangam. Ha? Hoy, Jocelyn. Nasaktan ka man iti inbagak ng pudno amin. Iso abaliwang man tikas tawagas mo. Di ka agbalin adong rate. Isurom da kita anak mo, tapno di da tumulad kan ka adong rate. Kunam no asinaw day tang Agustina. Ha? Di ko na naatrasa. What? Day tagayam ti bagam kanyak, isong imay ka.
Ay, masurunak ngamen ang makakikita iti rupa na. Iso adito'y paraangan niyaw ti imaya. No anyaman dagit imbagbagan ni Agustina. Pudno amin. Ha? Ibagak mat ti madilaw ko kan ka, ah. Amom, jak mat kit di pakibyangan ti panagbyagyo. Ibagak lang at ti madlaw ko. Asika, di ka agdigdigos. Anya? Nagkatugaw ta iti jeep, idi na irana naggiddan ta anapan iti tiyandaan. Kat ay na, nagmadi ti angot mo. Ha? Apay, di mo nadlaw dyan may sapay akaabay mo a lalaki. Nakaapot iti agong na. Takasano, nagangdud ka. Nagdiram usak mo't idi Day talaang atakalaman si ti impunas-punas ko iti imak. Taawan mo't lotion ka. Ammom, Jocelyn, may mayat matlaeng no kanayon ka nga agdigos. Akanayon mo pa'y adigusen dagiti anak mo. Nangruna dagiti babae. Tadi dakat agkuto. Anya? Dagiti ubing, nangruna no kanayon dang aglingot. Isuday ta ti pakaalaan iti kuto. Ha? Nagpadaan nyo kin ni Agustina? Ako namla no nadalos kayo, nay. Katwan mat, talaga mat anadalos kami. Takanayon kami nga agdigos. Ken digosan mi mat dagiti anak mi. Nadalimanak pay iti balay mi. Nadalos ti uneg ken ruwar ti balay mi. Saan akas ijay balayo? Adong rit apadam. Oho, kunamla no asino kayo ang nagbabanglo? Pwe? Oy, Jocelyn mabalin ka di adi ka umay dito ayan ko, no di ka nagdigos, Ngamin, sumursurot kan katingilaw. Anya? Udno matimbaga dagiti karubakan ka, Jocelyn. Asika nga ina kat dungrit. No jak pa'y digusan dagiti anak ta, kat saandan nga agdigos. Anya ti aramidang nga ina? Saan ka mat nga agtrap-trabaho? Sakmat ti mangmanggad. Wen! Agpapada kayo kadagiti kaaruba! Ha? No anya ti kunam agad ang sinatan! Anya? Nga masapol nga ikan na kami iti sustento. Tagasam nga dagiti anak ta nga innam. Pumanaw ka no kayat mo. Dagiti ubing, agyanda kanyak. Siyak ti makamo kadakwada. Tanaumaak matankan ka. Di ka pa agdigdigos mat. Anya? Sige, pumanaw kan dito'y balay. Agawid kan ijaan dananang mo. Tasakon ti makamo kadagiti ubing. Adda nga agpayso inada. Ngam kaslamot abnormal. Ay, sobra ka, mag! Kita man talagan. Kas kala abnormal. Day tabuok mo. Di mo pa'y masagaysay. Nakaang-angdod ka. Kasano nga min ay amadigos mo dagiti anak mo. Kat si ka mismo. Di ka pa agdigdigaws. Iso na sayatan no agawid kay ijaan dananang mo. Tawan mo't lang serbem. Naumaakon kan ka. Anya? Angdod! Sika ti ayan ti bidot, Jocelyn. Ma-pride ka pa'y. Imbes ko mga agpakawan ka iti asawam, kat agbalbaliw kan. Ang pimanaw kakit din iti balayo. Una, nagsakit ti panagsasaw ni Sebio kanyak. Talagang sakit din at babae na. Imposible nga agbababae. Kat oray lainnam ti anak yaw. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jocelyn. Kita manday talangam, Uray kumamat nukutong ka. Kan awan langam a babae. Basta kanayon ka kumamat nga agdigos. Kan agtoothbrush. Di kay kayat nakakumati asawam. Ha? Kasanaw asaan nga agbalin adong rate dagiti anak mo. Kat sikan tupay a mismo kat dong rate. Isong agbaliw ka kuman, Jocelyn. Ditan gagayon tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti ina adungrit, dungrit met agraman anak na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Oh, ato yung tibayatin la kung maplastikan latlata. Agyaman na. Basta namin ngayon la kung mabasura, yag mula dito ya. Tagatagan mi. Wan! Dito, iti kaasot gan, apang ilakwan iti basura. Iso adituyak latan nga umay. Uwan mat
Suki da kan. Wan. O sige nga, Rod. Nakpay. Agawid ako, tay nakagdigos. Tay nakman makitsenda. Una, kastala tibiyag ako nada. Mangget ka, tapnog ka. Wan, uri agbas basura ka kastoy. Awan anyaman na. Adda kwarta iti basura. Talaga, mait. Isungan ano saklat anati kastoy at trabaho. Nadalusmat da ito'y at trabaho. O sige, anak ko. Mangan kayo anaimbag, ha? Gimatangak iti sidaon tayo agalunggong. Kanateng. Nanang. Kalpasan na. In kayo to agripason, Agbasa kayo iti libro, Yowan. Nanang. Kasta, tapno maragsakan akmat nga inayo. Taure agbasbasura aklaang. Basta nasingpot kayong anak ko, ay naragsaka ko. Si kamat ngamin bakit? Kumdasmat ngamin ti matmat gatak para kada tayo. No apay-pay la mapan kamat agpidot dita iti konforme nga ilaklakom. Saan mo't adakos? Oh, kita man, mabayag pa iti sweldom. When taidul-dulin mo mat dagiti daduma sweldo. Di mo mat ngamin igatang amin iti masapsapol tayo. Kastala ti biyag, No saan nga agsirib, awan tinasaya at apagtungpalan ti matmatgadam. Sige, makamu ka man langan. Didat dumaasweldom, kat or-ornungag, lakay. Amom dayta. Isu nga agpido taklata kadagiti latlata ta ilakok. Isu pa'y nga kwarta. Kinalkalkon day ti basuram, Tina. Saan abalita, insimpak matlaang. Inalak dagiti latlata kan plastic ti mineral water. Ta isupay nga ilakok. Apay, di ka mabain nga agkalkal iti basura? Pagbainak ngay. Kat kwarta da ito yan. Kwarta ti pagbalinan na. No siyak, mabain. Taado ti kwartayo. Ngam no siyak abas city sweldo nila kay ko, ay talagang agtrabaho Nagado ang pagtrabahuan dita. Asaan aday tabasura? Saan ako nga agsapol iti daduma? Naimbagla ti kastoy ta, kukwak ti oras ko, Tina. Sige ta indak man di tabangir abalay. Ay. Bareng ada ibelang da alatlata ta alaag. Sayang! Wen Vilma. Alam amin dagiti lataken plastik. Agraman karton dita. Tay supay ngay lakom. Isumot lang ngay basura. Thank you, Ma'am Carla. Nagsaya at ka talaga kanya ka marigrigat. Kastala tibiyag. No nasayat kay ti padang matao. Addan tumot nasayat a sumangbaykan ka. Kastala tibiyag, Vilma. Kastagayam, Ma'am Carla. Ay win aguray ka. Saan ka kadi amabain nga agbasbasura? Saan, Ma'am? Nadalos mo ti kastoy apanggadan. Dagiti ka arrobak, mabainda ka no. Ngam siya. Ay, saan Kat no pagkwartaan matla ti kastoy. Basta nagagat kalakit ting agkalkal iti basuraan. Sa bagay. Sige ma'am, isimpak man dagiti karton. Kat agyaman ak unay Apay no agtrabaho ka, Matina. Adikat day tamang saksaklot latan iti imam ter aramidam. Awan mat mastra ka katrabaho. Kan may sa, kasanong agtrabaho ak ngay. Kat adamot 2 years old nga anak da. Asino ngay ti mga iwan kan kwa na? Kan mangisaganay ti kasapulan dagiti agis eskwela nga anak ta. Ay. Apay, agreklamo ka? Kasanumat ajak agreklamo. Kat awan pa iti pagmamayan mati sweldok. Takasano? Nagado ti utang mo. Awan lakat umutang ka iti sandal, wano sapatos mo, wano saan, make-up. Di tamat ti pangip-iba na may ti matmat gadak. Panunutam kumamat nga, daan nakta. Isong agimpad kamat Ha? Di ka kanaan nga umutang iti kawas kan sapatos mo. Sapay nagnginginamat nga rod. Awan tupay may ipabalon mo kanyak. Isong nga utang ak iti store iti sardinas abalunat. Wanan! Narigat mat agastusak day tamatmat gadam iti para la kanya.
Kababain mo't akin ka. Imbag tamom. Hmm? Na imbag kumamat no at da trabahom. Tapno sa anak nga agreklamon. Panunutan pa'y nga umuna ti kanan tayo. Sakbay ti pagarjud mo. Oh, makita yo. Bagay yo, dagiti ginatang ko akawas kan sapatos yo. Oray si kalakay. Bagay mo ta t-shirt mo. Wow! Nagmayat ti sapatos ko. Oray siya. Patos ko dito. Kuya ko. Okay. Sige ngay. Ayan na nga iti ginatang mo aparakan ka. Bakit? Ay, saan da ka panunutan? Hinaskan kat da kayo. Tadyak mo't kayat. Apasig nga agkupkupas ti arwatan nyo. Ay na bakit? Ureg babasura ka laeng. Agkawis ka mata iti mayat. Saan abalin kanyak lakay? Adopay mo tinapintas akawas ko at yak maisusuot. Uray sandal ko. Adapay mo tagiti iduldulin ko dita. Isuot kong talataan no inte agpasyara sa nga pamilya. Sika talaga. Wen lakay. Saan abalin kanyak? Taadopay ti kawas ko. Dahi talaeng at nakadulin da. Ay, dagsunan dahi pibitbit ko asako. Nakno ngamin iti nagduduma ang mabalin ko nga ilakaw. Ado kami nga agkalkalkal iti basura dito'y downtown. Ngam okay lang. Ado mo ti pagkalkalan. Ha? Ni Tina dahi ta lumabas ah. Hoy Tina! Papanam! Hoy! Tina! Ha? Tina kintal-talak? Nagbigsa mo ti panangawag ko kinkwana. Ngam di nakmatnang. Wano? Ibain na? Nga am-am mo na? Gaputa agkalkalkalak laang iti basura? Lukas taman bilang. Ang okay laang ah. Saan abale? Tamay mayat matlat at ibiyag mi a pamilya. Ngam isoda. Ay na, agyaman nak misa. Nagado dahi ti papapil nga ibalang yu kuma. Naibaglakit din ata simregak ti apasdak. Sayang kat kuman nga ibalang yu dagito ay ma'am. Sige manang. Mabalin niyo lahat ti umay ditoy no adan tumanan ibabalang mi apapapel. Imbes nga ibalang mi, di alaam-laangan. Ay, wan, ading anapintas. Kasi talaga ti trabaho. Ti agbas basura, tapno da ilakok. O sige tabagkatakon da iti inted mo apapapel. Ay, may sabag. Gyaman nak. Sige lang manang. Tulong mi daytan kan ka. Agyaman nak manan, Miss Sexy. Vilma, manungay matimat-mat gadam. No kasta nga ing kaagkalkal iti basura. Depende. No daduma, adamat 5 kasot ang maurnong ko. Ha? Ngamin, sana ka mabain? Sana kakaskan ka, nga ibain nakpay. Ha? Agasam, nakita ka ijay town. Apag iso alabsan nak anak katugaw taagin inanaak. Tina, kunakan ka. Ngam di nakpay pinansen? Ha? Adaya? Di ka naglibak pay, Tina. Nagasidag ti ayan ko iti ayan mo alimabas. Linabsan nak. Ngam di nak intaltalag. Ngamen, ibain nak. Ibain nak, gaputag basura aklaang. Kwa? Ngam okay lang Anya kumangay. Awan mo, tinasakit abakrang ko. Oh, mutlagayam. Apay nga rod nga ising-singir mo ita. Saan mo't? Ngam kas ka lang amin baknang a tao. Akadurman nakpay. Nga ibain nakpay. Ay ngam, awan anyaman na. Sana bale? Saan mo't adakaster aramidak? Ay talaga nga ibain ka kaaruba. Diyak kaya't amaamon dagiti tao nga amamo ka nga agbasbasura. Ang mga nuko na enda nga agpadatang agbasbasura. O sige, gitakan. 5 basaklaan dito'y parangan yaw. Ay, nagadulakit din alastog aya. Ngam awan mo't nga rod paglastog da. Wan, kakasin ni Vilma. Saan ngamin nga umanay ti matmatgadan ti asawa na pagbiagda. Iso amapan agkalkalkal iti basura. Anya ka ti daytay bagbagam ati na.
Kanya nga kal iti basura. Ay, wingag pa isaw. Pudno magtatanar daw. Agkalkalkal ni Vilma iti basura. Iti kasta, adayla ko na. Kat isupay nga igatang da iti bagasda. Ay, mayat ti kasjay. Kay nawan ti dakes na. Taday jay ti panggaganda. Adda kwarta iti basura. Kunada nga rudan. Kapilitan lang nga aramidan na ti kasta. Kasaan nga umanay ti matmatgadan nila kay na. Muray man. Naimbaglakid din at nagagay. Amuna ti agtrabaho. Amuna atulungan ti asawa na tapno agbiagda. Ay, no siya, jakla kayat ti agkalkal iti basura. Yak! Madurma na. Narte ka launay mait. Kasla uyawam ni Vilma iti dayta nga ibagbagam. Ala, gumatang ka tapno pumanaw kan dito istorkaw. Tadyak kayak ti kasken ka kasarsarita. Lastog! Oh, itaam dati naurnong ta iti bangko, lakay. Nan, kitayak man. Maragsakan ang makakita iti daytoy bakit? Wan Dito, itinapnapan ang tidaduma asweldom. Talaga, nga induldulin ko. Amok Tasaan mo mat nga inlimad kanyak nga agibang bangko ka. Talo atawan nga urnong ko daytoy. Tatunggal agsweldo ka, mangilasin akon adagos iti inak ibang ko. Binulan akasta. Iso aday ta, nagdakkelan. Bilibakon kan ka, bakit? Babasit pa'y dagiti anak ta. Iso makaurnong talat-talakay. Ngamti kayat ko ita. Extensionan tato'y balay tayo. Mangpaarami ta iti dwa silid. Tapara ka dagiti ubeng. Tapno, medyo lumawa man ti kusina kan salas tayo. Aywan na bakit? O sige, aprobarak na itang imbagam. Nembag kayo pa, Vilma. Tama ipalaway ugaya man ti balayo. Una! At ugayam ti kwartayo Ay na, nagururnongak Celso. Tunggal ag sweldo nila kay ko iti trabaho na. Mangilasin ako adagos iti ibang ko. Kanayo nakasta. Binulan. 3,000 ti maibang kok iti tunggal bulan. Saan mo't adakkel ti sweldo nila kay ko. Ngam tultulungak namin. Isungan talata maidulin ko Kan babaan ti kaasi ti Diyos. Awan, tinagsaksakit ka na kami. Isuan na kaurnungak iti kwarta may. Basta ka din. Tultulungak ti asawa at trabaho. Agbas-basura Katimat-mat gada. Isupay nga igatgatang ko iti kasapulan mi kadagiti umpeng. Ay, kastagayam. Kan oray pa'y kanayon nak nga uyawan ni bakit mo. Okay lang kanya. Awan, ti mapukaw kanya. Di ko nang kitday. Amang ano nangabak iti huweteng. Huweting asasawang mat. Kat nabayagan nga awan huweting dito lugar tayo. Anya nga'y tamok. Ni Vilma akanayon mo nga uyawan kat nagnakam a tao. Tauray kasjay laeng ngagbasbasura. Nakaurnong iti adu a kwarta. Iso nga ita. Maipalawadan di balayda. Ha? Ni Vilma a basurera ado ti kwartana. Iso asaan mo nga uyawan. Tadayo anak nakam ngam iti sika. Iso pa yan ti sakit mo. Imbes asyak nga asawam. Awan mat nasayat ngamin nga ramit mo. Dayta lamang gastos iti naggadak ti pagalistuam. Isu nga uray kasano nga agawak amanggad. Awan matlata ti pagmamaayan ti biyag tayo. Tasika, unaam dayta pagarjud mo. Kanayon ka nga umutang iti parakin ka. Nagngingi na paimot nga raw. Di ka lang mabain kanya kakanayon nga agbambannog. Ha? Ni Vilma nga agbasbasura, ado ti kwartana. Ngamin, adda kwarta iti basura. Ket no kumata nagagat kamat akasken ko di mayat kumati biyag ta. Ay, apalak launay ida. Gaputan na nakam da nga agasawa. Saan akas kadata? Asak laang tinanakam. Tasika, awan nakam mo. Anya?
Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Adda kwarta iti basura. Tampok ditoy programa tayo. Kasta ti biag! Desay! 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 Apay aya, makadisturbo kayo. Ayab kayo lang ayab. Nakasarita mo ni manang mo, Amel ba? Anya manin aya ti ibagak. Ay kahit ibagam tagi paw iti kwarta. Kitno kapaw-paw it nalaang. Ano nyo aya ti kwarta? Ay, gapo ta pinawitan na kayon iti tablet yaw apag games yaw. Saan dakon ngay dawatan? Anya ngay nga rod ti ibagak apang usaran nyo iti kwarta, nanang. Kita manaimbag ti rupak. Nay, apay day tarupa yo. Ming-mingam nga main anaimbag. Ay nananang, isumet lang nga iso day tarupa yo. Nagado ti wrinkles nan. Napuno pa yun iti pekas. Anya pa ay? Ituloy ko man langan ti games. Day. Ay na, dandaniak lang rod mga bakod. Ayab kayo lang ayab. Ay, sika, disi Ibagam ka ni manang mau. Takayat kao ti agpanoslip. Anya? Ay, sus nanang. Amuyo ka di ti sasawan nyo? Katwan! Amuyo ti kayat asawan tinoslip? Katwan! Amok Apay, ayan ni nanang yaw. Di na kano kayat ti mangan. Taapay, gapo ka day, tanatang manan ti sidaan. Jakman amo ni nanang. Kag, ni manong mo saning ay. Makininom ka dagiti barkada na. Ay, apay nga main, tanatang manan ti inlotom asidaan, desay. Makitam ita, naregat ti agayab. Ay natatang, kuna ti doktor, akisayan nyo ti agsida iti karnay. Taday ta high blood yo kininanang. Damat kwarta nga igatang iti naimas amasida. Day takot ti bagbagak. Gaputad da kwarta nga igatang yo. Kanin nyo latan nga uray bawal. Pumait mat ti panagraman ko dito'y natang. Ay, pariyan samot amin dito inlotaw. Wapo day tabutor mo aparay. Ay, ginatang ni Melba, paray. Ay, sa balila talaga, ti adabrod nga anak na niya. Ay, saan nga hulugan dayta, paray? Ha? Kas dayta. Ay no, ano talaga ti kwartayo, aparay. Oh, makitam dayto kwentas ko, paray. Ay, nanagpuskulon na palitok dayta, paray. No isaldak daytaw, ay, 50 mile, paray. Ay, nangina Sige, paray. Panawan ka pa'y tamapanak man dito abagatan. Wala ka, una. Ay, kaslamok na ramidam dito abagatan Ay, uwan pare. Mapanak makibulang. Ay, talaga nga, ti kwartang paray. Nanang, apay nakapanimid ka dita, ha? Gapo tabakot da taon. Apay, awanat ti karbangak nga agpapentas. Ne. Apay akas na ti bagbagayo, nanang? Ay, kasanaw. Sana kayat ni Desay nga agpanuslipak. Unay kidi. Adala ka kwartam di sigay. Adaga raod. Di agpanuslip kayon. Wala. Mabalinggaron akong takam ni manang mo, Amel ba? Jak ngamin amaw ti agaramat iti cellphone kahit. Ay, di talaga yan. Ang amanyang iti ibagak. Ay, basta awagam. Tasyak taw ti makisarita kan ko, ana. Ay, anak ko, ay. Nagrigat ti sasaadag. Anya, kasano na rin ang anak? Nagpapawitan kayo ba't iti kwartayo a binulan? Kompleto kayo pa itigatas kan vitamins nyo. Ay na, uy, awan dakdag iti ko kumare. Ano nga min, tinalaing nga aguyaw dita lugar tayo kat. Ay, lugpap ka na, na ito yagong ko. Anya?
Nabayagan na tawan nga inan, ano, sakti pa nanguy-uyaw na kanyak anak ka. Apay nga rod na itala nga ibagayo nga Kaya't ko kumati ang panuslip. Anya? Na, patgam ka din anak ko, ti maudi akin daw ka. No slip. Itiday tayo da Joe, nanang. Sakbay amatayak anak ko. Hiday ti maudi akin daw ko kan ka. Mano aya ti pagpanuslip ti ta Pilipinas? Inak to ang damag anak ka. Basta ikanak iti pagpanuslip ko Hello? Hello, Daisy. Nakasaritak ni nanang. Di mo samot ikaskaso dagiti bagbaganakan ka. Anya asan? Mapan kay ili itamot laeng. Anya man ang tigatangak. Nagpagatang ni nanang iti pangikat iti kuribet-bet iti rupa. Nagngina. Iti kwan, nagpagatang manen iti pagpapudaw. Ingatangak manen. Ita, anya manen ti kayat na. Ingkagdamag numanuti agpanosleaf. Anya! Gastusak ti pagpanosleaf ni nanang. Agpanoslipak met nga ruda. Na, ni nanang laeng No ngay buy one take one ti pagpanuslip. Agpanuslipak mo ta. Ay, makamu ka. Basta mapan ka agdamag numano. Ay, kwalangan. No buy one take two, iraman kun ni tatang. Taiso titimmawidan tayo itilugpap nga agong tayaw. Kalama ba ay bakbakatan kan? Agarapaap kapaylaang at tumunderes deta agong mau. Na, apayaya, amakibibiyang ka, Jonisyaw. Ay, isupay apaggasgastusan. Saan ba ta si kati aggastos? Iswasaan ka man na sumanao, Jonisyaw. Tano maakan ka. Barsakan kan iti na ito'y bakyak. Hello? Ay na, maminsa nga pulo da kanumat nga operaan jay agong ni nanang. Tapno tumundires. Nagadun nga Bakit ka nung aminan? Nakulbutan ti kudil na. Iso a medyo mabayag. Kat mano ka nga ti bayad na? Kada operasyon, 15,000 ti bayad na. Ay sus, nagninamot gayam. Kunak nga rod asaanan. Syaklaangan. Imbag kanyak ta ubingak. Ay, agtal na ka man sika. Unmutan tapno makaasawa akmatan. Ni nanang tigastusak, saan asika? Ala, ingkan ipaopera jagong ni nanang. Anya? Ipaopera tayo jay agong ni nanang. Isuday tayo kung kunana anoslip. Kay, manungay. Saan mo adamagan ka nangina? Ay na, apayanas ka nga panuslip pay lang ayamit. Iso nga rod ti kaya na. Asino ti agpaopera Ni nanang, tatang. Ay, matulaw Iso mo ti kaya na. Ay, amuray kayaw. Kasaritak man ni nanang yaw. Malatatang. Saan ba nga importante na ita? Nuslip. Amo ka, unti umay mo ibaga. Diyako nito, loy, tagpanuslip. Kontra man gaminan. Kuam gamin, bakan? Ay, di mo nito tuloy. Dayjay... Amo ko ti bagam. Wow, amo ka. Talaga di na kaya't aganggan. Ay, panawan nakman dito, Jonisyaw. Ay, panawan na kunak. Shaw! Oh, nanang. Isagana yun ti bagiyo. Tagpa-opera kayo. Napigsaak anak ka. Danagmon, aya. Saan akas ka rin na ti agpa-opera, nanang? Dayta pa iti kayat kaw amasukatan. Numalpas ti operasyon kaw. Anya dayta? Dayta yaw awag yaw kada kami ananang kantatang. Anya? Ay numalpas ti operasyon kaw. Kayat ko mame, kandaday ti yawag yaw kada kami. Anya? Mami, kandade? Ay katwan anak kaw. Tapno social mat adanggan Ay, unay kayo nanang. Mami, kan daddy. Ay, uray akla sungga.
Anang! Tatang! Manong, Apay? Ayan da tatang ka nanang. baliwan ta kanun ti iyawag ta kadakwada ananang kintatang. Ha? Anya nga tiyawag ta itan. Mami ken daddy kanun. Nagkuna? Ni nanang. Oh, dula amin. Nanang kintatang latan. Sige, ungtan na ka ni nanang. Inak ibaga ka ni tatang. Amaan ana yan daw iti balay. Masuktan ko man ti adigi na. Hello, manang. Nakasagana ka din ni Nanang ama operaan? Ay na, hindi pa yung agsagsagana. Adda nga min nabasak abakat ang nagpa-nose leaf. Timundiris ngagpaiso ti agong na. Ngam bimangking mat. Ha? Adda kasta? Wan, isearch mo iti internet. Sige, takitaak inton madamdama. Samon to ipakita ka ni Nanang di picture, tapno mamati. Wan, manang. Nakitang dya digit ti balay na puno iti anay tatang. Ay, isumat lagayam Medyo nagirig ang dato'y balay tayaw. Ay, naskan asukatan tayo ti adigi tatang. Ay na, gastos manan. May ni Manang Milban at gastos. Ada magkwarta na kahit. Anya, tigastusan ni Milba? Nanang. Dato'y balay. Ay, sukatan tayaw. Tanay, maan-anay. Ay, mayat pa lang daytoy balay tayaw. Anya man anay. Kat no naglagda pa lang. Balay tayo pa laang, di kakaskasarta. Ay, amok. Ay, ngam nalagda pa lang daytoy balay tayaw. Apay adi mo kayat nga ipatarimaan daytoy balay tayaw. Insya. Ay, gastusan nga min ni Melba ti panagpatundiris ko iti agong kaw. Ay na, hindi tati ko na akong ka. Ay, tal na kayo. Siya kong tagrepiray. Agulimag kayon. Ay, ninanang mo Ay, apay asyak manan. Naglawag asika. Tunisyo. Itak lang agpapintas. Kantab no mapalasak kumamot ti pumintas. Hanggang ipaidam mo pa'y salbag kalaklakayan. Bakit? Stone. Pala sa dinak ginasgastosan ni Day. Inan siyak tinagbibiyag alog pap ti agong kaw. Itatandamang gastos kanyak. Iparit mo pa'y. Nagrigatan ayat ti aganawa itilakay kan bakit. Ay na, agap-apadala ng kantatang. Wen, permiti rekyarda. Apay adi mo inanawak? Inanawak mo. Ngamjak kabailan nga anawaan ida. Tawan mit nga men ti agpaanawa. Ipatarimaan deto'y balay. Ipatonderis ko deto'y agong kaw. Tay pilit mo ti kayat naw. Ay, katmarmarban deto'y balay tayaw. Nalagda pa ilang kunakmat kan ka. Uray aglagto-lagto akpay. Makita? Nalagda pa ilang. Apa kayo, nanang? Tatang? Ninanang mo. Ay, basta ipatonderis ko na ito agong kaw. Awan makalapad kanyak. Ay, panawon ko matan apo mintas. Nanang. Ay, saanan ananang tiyawag mo kanyak si Kadesay. Mamay! Agbibisain? Na, kunak man no inton tumundiris day tagong yaw, sakbay nga awagan kayo iti mame, nanay. Jak maura yan, Desay. Ay, matayak tumutlangan, katsak pa'y mapadasan ti maawagan iti mamay. Sige, mami, no mami. Ay, kasaritam deta agbibisin ananang mau, Desay. Naskan ang mapatarimaan deto'y balay. Ay, mami, adda ipakita ka na kayo. Nagmayat ti maawagan iti mame. Ay, anya day taya, anak ka. Kitain nyo da iti picture. Bakit, Mat? Wen, padam abakit. Nagparitoki iti agong na. Impatundiris na. Kay? Dayta. Dayta, tinapasamak. Oh. Ay, una yan. Ay, nagdakkel matan ti agong na. Kaslabo lamutan.
Kas tamot ti mapasamak kada kayo no ituloy yu ti agpa-opera. Anya? Oh, kaya't yaw ang mapasamak dayta? Ay. Ay, unay matagas-gasat kun aya. Agbakbak taklatan, alugpap ti agong ka. Ay na, maan-ano kumangamin aya. Ay na, matayak adi man lamatong paltiara pa apkaw. Amaadan itinatundiris nga agam. Ay, sus! Aking ginad na lang! Aking ginad! Aking ginad na paisaw! Ay, nagpiksaman! Ay, aglamangan na lang! Aglaman kayo! Paglamangak nga! Ay, sirok tila ka saan! Dala ninyo! Ay, unayin neto nagbalinan neto balay tayaw. Saanan ang mabalin apagyanan? Ay na, iti kwarto talakay. Awanan, sapay planok apa irakunan. Ay, planok pa'y kumapay kan iti up and down na. Ha? Nagadumat kayam ti planaw. Dahil agpatunderes iti agong matiplanaw nga aramidan. Ay, laglagi pa ti pagsasaw ako nana. Ipang pangruna ti panangipatag iti pamilya. Sakbay ti akin ruwar alanga. Sa bagay, rumbang ngagyaman ak ngagpaisaw. Tanaadanak iti kastoy nga agong. Uray lugpap, basta makaangisak anasaya at. Kan may sapay, ad-adda nga umalas tilangam, no agpatundiris ka iti agong. Mayat kit di day taalangam. Original, kunaman. Wala kay. Jakon arapa-apay ti agpatundiris iti agong. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipang pangruna ti panangipateg, iti pamilya, sakbay ti akin ruar alanga. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibyan!